Yes, tubahaye ikaze mu makuru y'imikino mu ikipe ya APR, aho ubu ngubu tuvugana ikipe ya APR yashitse mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi andi makuru tubafite nuko ikipe ya APR yerekanye urwego yiyubatse muri uyu mwaka, aho imajije kugura abakinyi ndetse n'abataka bakomeye cyane. Sibyo gusa kandi dufite n'umutoza w'incoza rwose uzi gutoza abantu bose bakemera, ndetse kandi igipimo cy'ikipe ubu ngubu kiri kugaragara nuko ikipe ya APR ifite amahirwe 80% yo kuba yatwara iki gikombe. Ese wowe urabibona ute? Ndetse kandi kugeza ubu ngubu umutoza Darkonovic akomeje gushyira mu rujijo abakunzi ba APR, bibaza impamvu adahereza umwanya abakunzi ba APR ngo kugira ngo nabo berekane uko mu kibuga byifashe. Imisimburize ye nayo niyo kwibazwaho na benshi, kubera ko ngo ugasanga umukinyi akinye iminota mikeya cyane nk'ebyiri cyangwa se eshanu, ndetse kandi hakaba hakigaragara ibihanga. Wakwibaza ngo ibihanga ni ibiki? Nabyo uraza kubisobanukirwa kuri 5 nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushigikira mukora subscribe, like, share, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tuje tubana nawe mu makuru agiye atandukanye tuba twabateguriye. Nubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino. Ikipe ya APR ubu ngubu tuvugana yarangije gushika mu gihugu cy'u Rwanda hariya i Kigali, ikaba iri kwitegura match ikomeye cyane ubwo bazahura na Azamu, aho iyi kipe ya APR yerekanye urwego yiyubatse muri uyu mwaka uyu nguyu turimo, guhera umwaka w'imikino warangira igihe Thierry Fulgence yarakiyobora kugeza ubu ngubu. Mbese ubwo twabibara ko igihe bahererekanye ibitabo uyu mutoza Darkonovic agatangira kuyobora, hahise hiyongeraho abakinyi b'abanyamahanga, ndetse kandi aho usanga ku gipimo ikipe ya APR ifite rwose gihagije cyo kuba yatwara icyo bise Ligue Champion. Ndetse kandi umukino wahuje iyi kipe ya Simba ndetse na APR, umuntu yavuga ko ari igipimo cyiza kuri iyi kipe y'ingabo z'igihugu, kuko yasize yerekanye urwego iyi kipe yiyubatseho, nubwo benshi bagishidikanya ku mutoza wayo Darkonovic. Ni umukino wabaye ku wa 6 w'icyumweru gishize tariki ya 3 Kanama kuri uwanja wa Mkapa, ubwo Simba yizizaga Simba Days yawutsinze ibitego 2-0, ndetse yanarushije cyane ikipe ya APR kuko guhererekanya umupira yagize 29 mu gihe Simba yo yagize 71. uri kumva ko rwose baturushije, ariko ubutaha tuzisubiraho. Ni umukino ariko nanone wasize urujijo rwinshi mu bakunzi ba APR ndetse n'abakurikirana umupira, bitewe n'umutoza w'umunyaserbiya Darkonovic. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku masomo cyangwa ku bintu bimwe na bimwe uyu mukino wasize ku ruhande rwa APR. Umutoza Darkonovic akomeje gushyira mu rujijo abakunzi ba APR. Kugeza ubu iyi kipe ya APR yaguze abakinyi 7 b'abanyamahanga basha, barimo myugariro umunyasenegal Aliasuna, abakinyi 2 bakina mu kibuga hagati bakomoka mu gihugu cya Ghana, harimo Richmond Lamptey ndetse na Seyoud Dawuda Yusuf.
umunyamali ariwe Mahamadou Lamine Bahu, umunyamauritania bita Mamadou, ndetse n'abanyanigeria babiri Chidiebe Johnson ndetse na Godwin Odibo. Gusa aba bakinnyi bose narabaha umwanya uhagije wo gukina, uretse Seyidu Dawuda niwe wenyine wabashije kubona umwanya wo kubanza mu kibuga guhera ku mukino wa gatatu muri Sekafa Kagame Cup, ndetse na Lamine Baha wabanjemo ku munsi w'umukino wa Simba ku munota wa 45. Benshi bumva umukino wa Simba ariho bazaboneraho aba bakinnyi bose ba APR yaguze, gusa yatunguye benshi n'ubundi abanjemo ikipe isanzwe, uretse Lamine Bahu wari wagiye mu mwanya wa Dushimimana Olivier. No mu gusimbuza Lamptec, abakunzi ba APR bari bishimiye ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup, yamuzanye amaze gutsindwa igitego cya kabiri, ndetse na Godwin amuzana mu minota ya nyuma y'umukino, mu gihe habura ibyumweru bibiri gusa ngo bakine na Azam muri CAF Champions League. Haribazwa igihe azabakinishiriza kugira ngo bamenyerane, ni mu gihe hari n'abatebya ko yaba arimo guhisha abakinnyi be ngo Azamu itazababona. Ikindi kiri mu mitwe ya benshi, haribazwa niba aba bakinnyi baba muri kipe ya APR batari ku rwego rwiza ku buryo barusha abari basanzwe muri ikipe, cyangwa niba ari uko baba bataratojwe ku buryo bamenyerana ndetse n'abandi bakinnyi. Uyu mutoza kandi yagaragaje ko afite uburyo asimbuzamo bumeze nka kabiri dutanyijeho kabiri ni kane. Inshuro ya gatatu ziheruka zose zagiye akuramo Victor Mbahoma na Dushimimana Olivier Muzungu, uretse ku mukino wa Simba Muzungu atakinye, umwanya we wari wafashwe na Lamine Bahu, niwe wavanyemo na Mbahoma igice cya kabiri kigitangira. Aba bakinnyi uko bavagamo bahitaga basimburwa Mamadou ndetse na Ndayishimiye Dieudonné. Muri izo nshuro eshatu zose yasimbuzaga aba bakinnyi agashiramo Dieudonné na Mamadou. Inshuro ebyiri zerutse yahitaga atsindwa igitego. Bwa mbere byabaye ku mukino wa Sekafa Kagame Cup, ubwo APR yatsindwaga na Red Arrows ku minota wa 60. Yakoze impinduka ebyiri, Dushimimana Olivier na Victor Mbahoma bavuyemo, hinjiramo Ndayishimiye Dieudonné ndetse na Mamadou. Nyuma y'iminota ebyiri yahise itsindwa igitego. Ni nabyo byabaye ku mukino wa Simba, igice cya kabiri kigitangira yakuyemo Mbahoma ndetse na Lamine Bahu, azanamo Mamadou ndetse na Ndayishimiye Dieudonné. Nyuma y'iminota ebyiri gusa yahise itsindwa igitego cya mbere. Nk'uko umutoza Darikonovic yagiye abigarukaho mu biganiro by'itangazamakuru ko afite ikibazo ku bakinnyi bakina inyuma bugarira, no ku mukino wa Simba byaragaragaye. Kuri uyu mukino wa Simba Niyomugabo Claude akaba na kapiteni wa APR ukina ku ruhande rw'ibumoso, yugarira na Byiringiro Gilbert ukina ku ruhande rw'iburyo. Bugarira bagowe cyane n'uyu mukino, bituma banakora amakosa cyane ko n'ibitego bibiri byose byatsinzwe byaturutse ku ruhande rwa Niyomugabo Claude. Ku mukino wo kuwa gatandatu byagaragaye ko bakeneye abandi bakinnyi babafasha cyane ko nka Niyomugabo Claude nta musimbura agira.